Tafod men fi Sean couple seachna hin, fi daru the Cuid lagi to concentrate on your weaknesses. Agus nín couple seachna fácathe go dtí na réamhscrúil. There's only a few more weeks now till the max. A cadíad na ceistena a bhfuil na marcanna is fearr nó is irde fáil. So what are the questions that you can get most marks in? Dús tá scrúdú cainte, tá 240 mark fáil den scrúdú cainte, 240 marks. An sin tá an ceapadóireacht, tá 100 mark fáil den ceapadóireacht, agus an sin tá na Léamhthuiscint. Tá 100 mark fáil den na Léamhthuiscint. 50 mark an ceann, 50 marks for each one. Yenan dalti a lawn batun motherle a Léamhthuiscint. A lot of students make mistakes in relation to the comprehensions. An batun is small now, could be defer dalti chone nu. Students are in a rush to finish it. Slow down! Sna Léamhthuiscint, tá ceist iver hain go ceist iver Cuid is ceistna benúsach iad. They're basic questions. Is ceistna benúsach iad mas rudé go bhfuil an obair déanta agat, if you've the work done there easy. Conas is féidir le stadaíocht in na ceistena sin. Léig trí gach Léamhthuiscint. Ó gábh sí héindeog, gábh sí dóideog, gábh sí trídeog, agus cur lína faoin na ocail nach diggin tú. Put a line under the words you don't understand. Agus dhéon astrú orthu. Translate it. Hagan na ocail céine suas ríis agus ríis eile. Ocail cosúla ceartanachta, charities, Joanach, volunteer, Tógáin election, Cólacht company, Agreeocht organisation, Chníochas racism, Hagan ocail céine suas ríis agus ríis eile. Fálam na ocail sin.